Andi makuru agezweho nuko Perezida wa Kongo Kinshasa yemeye kubahiriza agahenge kasabwe na Angola. Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yemeye agahenge Perezida wa Angola João Emmanuel Gonçalves Lorenzo kandi ashimangira ibikorwa bya Angola ko bikomeje guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Presidence ya Kongo Kinshasa kuri wa gatanu iragira riti: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ko nyakubahwa Perezida yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'amahoro n'amakimbirane. Gahunda yo guhagarika imirwano guhera ku wa gatatu tariki ya 18 Gashyantare isaba guhagarika byimazeyo kandi byihuse, gushinga ibirindiro, guhagarika kongera ingabo no kuzisimbuza, guhagarika ibitero byose no kugerageza guhindura uko ibintu bimeze ku rugamba, ndetse no guhagarika inkunga zose zituruka hanze zigenewe imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'iki gihugu. Iri tangazo rikomeza rivuga ko igikorwa cyari cyo cyose kigamije guhindura uko ibintu bimeze kuri tere mu gihe cyo guhagarika imirwano cyahungabanya cyane icyizere gifitwe n'iyi gahunda kandi bikayica intege. Ndabasuhuje. General Muhoozi yateguje abanyarwanda kongera kubasura. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yateguje abanyarwanda ko mu gihe cya vuba cyane azongera kubasura. Mu butumwa uyu musirikare yanyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, yagize ati: ndaje gusura iwacu mu Rwanda vuba cyane. Arongera ati: nzishimira cyane guhura na data wacu mwiza Afande Kagame vuba aha. Nzishimira kandi kuba ndi kumwe na bene wacu b'abanyarwanda. General Muhoozi aheruka mu Rwanda muri Werurwe 2025. Icyo gihe ari kumwe n'abarimo Brigadier General Asingura Kagolo n'umunyamakuru w'inshuti ye akaba n'inshuti y'abanyarwanda Andrew Mwenda. Uyu musirikare yasuye icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda n'ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama mu karere ka Musanze. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga nawe yagiriye uruzinduko rw'akazi i Kampala muri Uganda muri Gicurasi 2025, aganira na mugenzi wo muri Uganda ku bufatanye mu kurinda umutekano w'ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Naho andi makuru agezweho, ibitero by'ingabo za leta ya Kongo ku banyamurenge byishe abarenga 100 mu byumweru bitatu. Raporo y'iperereza ryigenga ryakozwe n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu igaragaza ko ibitero ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa byagabye ku banyamurenge muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga hapfiriyemo abarenga 100, bikomeretsa abarenga 350 hagati ya tariki ya 16 Mutarama na tariki ya 8 Gashyantare 2026. Imitwe y'ingabo igize ihuriro itungwa agatoki n'igisirikare cya Kongo FRDC, cyane cyane umutwe w'abasirikare badasanzwe witwa Hibu, igisirikare cy'u Burundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Mayimayi, Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga. Iyi miryango irimo iyitwa CRDH ndetse na APDH yasobanuye ko ubwo ihuriro rya AFC M23 ryavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026, ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'abafatanyabikorwa bazo bahise binjira muri uwo mujyi wa Uvira bajya no mu bice by'imisozi miremire muri teritwari eshatu. Ibice byagabweho ibitero nk'uko iyi raporo ikomeza ibivuga, igaragaza ko ari nko muri komine Minembwe yiganjemo abanyamurenge, agace ka Pwezelo, Rwinsankunku, Gakenke, Mikenke, Mutunda, Mukoko, Rugezi, Nyamiranga, Murango, Gihuza, Biziba, Gahwera ndetse na Rutigita. Raporo igira iti: ubuhamya bwinshi bwavuze ko ibitero by'indege na drone byagabwe mu bice bituwe. Abo byagizeho ingaruka bagaragaje ko byihutaga, rimwe na rimwe bikagabwa mu ijoro, ntihanabeho guteguza abasivili. AFC M23 yahishuye impamvu yiyemeje kurwanya FDLR ihangayikishije u Rwanda. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, imiyoborere na diplomasi, Bertrand Bisimwa yatangaje ko abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitazajya kuwusenyera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na The East African, Bisimwa yashimangiye ko AFC M23 n'u Rwanda bikorana mu rwego rw'umutekano.
ariko bitavuze ko iki gihugu gifasha iri huriro haba mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike, kandi ko ubwo bufatanye butambukiranya imipaka bitandukanye n'ibitangazwa na leta ya Kinshasa. Uyu munyapolitike yasobanuye ko impande zombi zikorana kubera ko ari abaturanyi, kugira ngo ingendo z'abanyarwanda n'abanyekongo bambukiranya umupaka barimo abacuruzi ingendo zabo zigende neza. Yagize ati hari ibibazo biba hagati y'abaturanyi bisaba ubufatanye bwacu buriho kubera imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yishe abantu mu Rwanda, ihungira mu gihugu cyacu, itangira no kwica abantu bacu. Abantu bahunze imidugudu yabo baza mu mijyi kubera ikibazo cya FDLR. Yavuze ko mu rwego rwo kwisigasira FDLR yatangiye kugenzura ibiro by'amabuye y'agaciro muri Kongo, amafaranga ikuramo ikaba iyagura intwaro, kandi ko ikomeza kwinjiza abarwanyi bashya barimo abana kugira ngo bakomeze gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo mu gihe kirekire, ibishyira umutekano w'u Rwanda mu kaga. Bisimwe yatangaje ko muri uku kwiyubaka kwa FDLR leta ya Kinshasa ikomeje kuyiha ubufasha kugira ngo izatere u Rwanda, ariko kuva M23 yatangira kugenzura ibice byegereye umupaka yafashe icyemezo cyo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba kugira ngo u Rwanda rutajya muri Kongo kuwusenyerayo. Yagize ati twaravuze tuti iki kibazo gishobora guteza ibibazo hagati yacu n'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zije mu gice cyacu, ni abasivile bagirwaho ingaruka n'imirwano, rero twarisuganyije kugira ngo turinde umutekano wawo, twirukane uyu mutwe witwaje intwaro kugira ngo u Rwanda rutazabigira impamvu yo kwambuka. Iki kibazo cyagombaga gukemurwa na leta ya Kinshasa, ariko iyo tubikora tuvugwa nabi. Iyo tutabereka ko turi gukemura ikibazo cyabo bari gufunga umupaka, twebwe abanyekongo twari kubihomberamo. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, barimo interahamwe n'ingabo zatsinzwe za Exfar n'abanyapolitike bahoze ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Abashinze uyu mutwe wa FDLR babanje kuwita amazina arimo Arire,